You put rice. Yeah, that's how we make it. We had some rice. Huwag na na. Ano sa sugo na sa tani ha. It's another day, another quarantine day. It's already 9 o'clock. Og kumanani mag-set up ako sa taas para sa MOR live. So, balik nami mag-live sa MOR, sa radio, pati sa Facebook. And for today, yesterday nag-champurado mi. Gisapot mi kay among mga anak. Kipangluod sa champurado. Ginoo ko sa una nga lami kay ng champurado. Mag-away pa mi kay nganong gamay ra. Mag-inilugay pa karon. So that's why I declare martial law. Every 4 p.m. is Champurado Day. Champurado afternoon. Champurado afternoon. Para mapugos sila hantod sa maganahan sila malab nila ang champurado. Or mag-try kong vlog na kanang mga gabuhat ng tutong bata patabi. Planang kanon nga butangan og gatas, di ba? Ako kay Milo. Milo ka. O di ako gatas sa una. Kainit. Powder galing. Tapos ibutang sa kanon, isabaw. Di ba lamig kina? Muna to'y patisting sa ila ha. Bahalang magsuka-suka ni sila. By the way, ang palaya ta karon. Social ning ang palaya with bacon. Tapos na kimchi. So karon na ako ipakita. Kailangan sila mukha og ang palaya. 10 pieces each. 10 pieces. 10 pieces. Muna na kada sa quarantine, managahin natin itong dila. Ella. Your plate, take your plate. Sis Yami. That's the ampalaya you're talking about. So mo din, nabrilain ang palaya kung I thought you meant the one with the egg. Namin na egg. 1, 2, 3, You just swallow it. 4, 5. I'll not be rude for this morning. 5. So you go. Go. 1, No water? 2, Just swallow it. You 3, just like combine it with the rice. 4, Taste it. and 5. Mine is What's bigger you? than Kuya. Kasi char-char na. 1, Hindi. Tita Kuya! 3 for Ella. Yay! I saw how it everyone is about to be stifled about to see the one people president. Uy, wash your hands. Wash your hands, uy. Oops. Let me see first eating of the ampalaya. Okay, hold on. You can just like put it inside the rice. Yay! This is That was mine! Yeah, give it to her. Yeah, give it to her. Give it to her. This is the same, Raver. bunting. Just the same. Will you cut it or? So I can put it inside the rice. Just the same. You're just tricking yourself. I'm It's just the gonna same. try it, but no rice. Oh, so hot. So hot. So hot. So hot. So hot. So hot. Oh, so hot. You're so hot. So hot. You always eat hot rice. Ah! Ready? Hey, Michael. Eat it. This is my favorite. If it's better, you can just eat the pork. Favorite kimchi. Gotta celebrate the kids trying new things. Water. Water. Uy, water. Wala pagaling. Sugod pagaling. Water na dayon. Ang palaya. Ang palaya ito. Ang palaya, oh. Let's not try it. Eat it all. One bite.
All of it, nga. Hold on. There's ketchup, so you can just like get it under it. Good job, River. Oh, last two. Come on. Still one. Yung two pa, oh. Wait. Oh, tagan pa mo, ah. Ella, what are you doing? Oh? You have pa three. Eat it. Isa lang. I can tell ang palaya. One more. Oh, napa. Ah, okay, remember. Oh, tanawa di maigong bakba. Tanawa. Lago ko siya loob na lang. Ala, what? Nagtikunten, di ka mo kayo mong mahurot ba? Oh, for the last time. Come on. Your last ang palaya. Yeah, last two. Ella didn't finish. Good job. One more ampalaya. Come on, so you can enjoy this beautiful news. Open your mouth. Still there? Oh, swallow. You put rice. Yeah, that's how we ate it. We had some rice. Labad yung ulo. Labad yung ulo. Ikaw labad. You eat it again. You eat what you spit. Yeah. As long as this is yours. Alright. Welcome to my messy room. Boom, messy. Pero kailangan mi mag-set up para sa akong live sa MOR. Kaya na mag alas 10. Kapoy, ganang laba, tapos high, tapos pilo na sad. Huwag katapusan. Video me. Ako'y challenge na rin. Siya lang ako gulay, tapos champurado. Mga animal nagsuka pa sa... Okay. Hi guys, this is my setup. May suga, laptop diri, kape, dayon, may TV sa likod. Lay. Bulingon mo na, bulingon. Lay among kwan diri, lay among style oh. Wa ka na bikil ha. Akong lights okay kayo, di ba? Nay kwan. Skin tone ka na de. Lain ko maninod, brother. Monang na, Brad. Matupan ni Chingkitan kagahapon sa panahon karon. Kailangan na ta maguna-una unsay mga plan B. Munang mag-podcast ta, Brad. So pwede ra gyud ta mag-podcast do. May ngani ra ta. Storyta natin, topic natin, dira. Spotify lang dayon. O, di tagyapon. We're done. Thank you, Kulas. Becoming a Filipino, thank you. Look at my background. Tigpay-pay na ako, basta igangon ko. May official aircon. May Ivana. Layo rin ng paan ni Ivana. Tungod kay daghan mihinog na saging nga hapit na malata, nagtry si Mrs. mag-bake og banana cake. Of course, kailangan taghinog na saging lakatan kay banana cake man. Lisod sad. Butangan og butter, sagulan og flour, asukar, dayon asin, butangan og baking powder, og vanilla extract. Pila ba ka L sa vanilla?
I-mix lang tanan. I-mix og tarong hangtod manghaoy inyong mga bukton. Tapos pwede butangan og peanuts. Tapos ibutang sa baking pan. Dayon, i-bake. Pagkadali ra kayo basta sa vlog no, pero sa tinuod lang, lisod kay mag-bake. Ipaihibog lang. You drink it. You eat cake. So morning primero nga gi-bake, medyo lami siya pero medyo wala siya ni tubo. No, marag. So nag-take to si Mrs. Alam na to kung lami na ba. So tulo duha na ka-online ang nato na receive karon ang ginamos og uyap. No? Og nag-order na po mi online og isda. Tanan, everything is online. So na ay tuna belly. Pwede ta magsugba na bino. Tuna belly. O so ni alam malasugin eh. Hindi ka na isa maglasugin natin naman. Kani, barato lagi malasugi. Kapila na? 350. 350. Pwede din may magkinilaw karon. Ang resulta, daga na sa tayo makaon. Oh, your favorite! Champurado! Yee! It's like normal chocolate, but just very sloppy. Yeah, perfect. What's there? It fits the circle. I'm already almost done. Look at you. It's a cool milk. That's what you're getting full. And you don't it's just stacked up like this. Yours is like stacked up in one middle. What's there, Papa? We can buy it. A few moments later. Finish it. Ah! Ano? Last A few moments later. Look! Put more! Huwag na na! Ano sa sugo na sa tani ha? Huwag yung yurok sa pagkako. Meanwhile. Ta-da! Yummy! Yay! Perfect for my coffee!